inshuti muvandimwe wakoze subscribe kuri Olivier Media TV, nizere ko umeze neza, nyagasani Imana akomeje guhaza indoto zawe. Nkuko mubizi rero mu minsi ishize nyakubahwa Neva cya perezida w'u Burundi ibintu byinshi yagiye atangaza ku Rwanda, n'uyu munsi yagarutse abitangaza ku nkuru yaciye ku gihe. Perezida Ndayishimiye yongeye gushinja u Rwanda gushaka gutera igihugu cye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye gushinja u Rwanda umugambi wo gushaka gutera igihugu, avuga ko afite ibimenyetso by'uko ruzabikora rwitwaje abantu bahunze igihugu cye nyuma yo kugira uruhare muri coup d'etat yo mu mwaka wa 2015. Ibi akaba yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na France 24 cyagarukaga ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ndayishimiye yavuze ko nyuma y'ibiganiro bimaze iminsi bikorwa n'amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na DRC bigizwemo uruhare na Amerika n'ubuhuza bwa Qatar, buri wese azi ikibazo gihari kandi ko hari icyizere ko amahoro ashobora kuboneka. Perezida Ndayishimiye kandi cyangwa Neva yongeye agira ati bitari ibyo ubu ni ibintu bimeze ati buno ibintu bimeze nabi. Ndayishimiye kandi yavuze ko hakiri ibimenyetso bigaragaza ko u Rwanda rushaka gutera igihugu cye, nubwo rwo rukomeje kubihakana. Ati dufite amakuru, tuzi gahunda y'u Rwanda kandi dufite ibimenyetso. Ibyo bimenyetso bishingiye ku kuba rufite abantu bagize uruhare mu mugambi wa coup d'etat yakozwe mu mwaka w'2015. Rurashaka kubyifashisha nk'uko rwifashishije M23 muri DRC, ruvuga ko ari abanyekongo. Umugambi warwo ni uko bifashisha ruvuga ko ari abarundi mu gihe ruzaba ari u Rwanda. Ndayishimiye kandi yavuze ko ibyo bimuteye impungenge gusa ngo kuko intambara ishobora guhagarara muri DRC, bishobora kuzagorana ku Rwanda kugira ngo rubashe gutera i Burundi. Namwumva Neva ko we akomeje rwose kwifuza intambara hagati y'igihugu cye n'u Burundi, kandi tuzi nimba yayirwana cyangwa yakoherezayo abasoda be bakaba aribo bajya kurwana iyo ntambara. Yavuze ko hashize igihe kinini atavugana na Perezida Kagame kuko ubwo baheruka kuvugana bari mu biganiro byo gushakira amahoro DRC, kandi ko icyo gihe yamwijeje ko abo bantu bazashyikirizwa ubutabera bw'u Burundi. Ibyo byose rero bivuga u Rwanda rurabihakana. U Rwanda ntirwemera ibirego by'u Burundi habe na gato. Muri Gashyantare y'umwaka, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yabwiye igihe ko u Burundi aribwo ufite umugambi wo gutera u Rwanda, ndetse ko byanarenze kuba mu mvugo bikanatangira kugeragezwa. Ati u Burundi nibo bohereje abasirikare kurwanirira ingabo za Kongo kurwanya M23, bijyanye no kurwanya u Rwanda, ndetse hari imvugo zo kurwanya u Rwanda. Izo mvugo avuga zo gushaka gutera u Rwanda ntabwo zitangaje. U Burundi bwashyize imbaraga hamwe na DRC byiyemeza gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, bunakusanya imitwe irimo FDLR na Wazalendo kugira ngo babafashe muri uwo mugambi. Ibyo ni byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga cyangwa bita Olivier Nduhungirehe. Nubwo Ndayishimiye avuga ibi, hashize igihe ubuyobozi bw'ibihugu byombi bahura bakaganira ku buryo bwo guhosha umwuka mubi uri hagati y'impande zombi. Muri Werurwe Nduhungirehe yagize ati u Rwanda n'u Burundi biri mu nzira nziza yo guhagarika ubushyamirane no kumvikana
mu gihe ibiganiro bikomeje hagati y'abayobozi bo mu